Center na chahi om fadring recha sing masa masa gi memda hanjalalu MPB mod oza soi matang je oza gi mod kitang phungduk pioza IDP singi human magi matang je ko akhoi gi kokomi gi coordinator ai ta ko kurai jama thobuna mana yam clearly yam seng na ai ta re kokomi gi ware poina ai ta re ko miyam gi ware bai ta re ne ko oina thamgram ne IDP human jan bai matang da point ani lei ko sakar gi su moi gi ngamjaba capacity da garang handagi Bishnupur DC puja lang namna taw kanda mi yum chama hen ba ma hanjalan gi bagi da hanjalan gi bai lei re ko da haining is kaino gana hoi parliament sina right from ni parliament sina chapcha ba mafam ni manipur gi issue je phamina ba nei na ba da ko ado masi akhoina parliament da khoina matam loraga wangang ba matam da akhoi gi ngasai gi akhoina hairi ba wa du da naina si haba natraga sakari pakhum ma phang ma change ko ngamdri se kai no na ko hadi samna da sakar gi site gi hayeng kumakini ai wakhana kumakini ne khali home minister na ngang ma matam da ma kumakini sibau hanjaran gre sibau tawri habam ni soin kumakini tawdabu handaki manipur police amadi central police force मैम को paramilitary force मैम ने मोइने उठलिबा IDP दा उठपा थवंग दो खरदी यानिंग दे आइ तारे को एलेस याम द्रगदा हंजन मामक ngam IDP singi apam se aina sum khanjabda dolai thabi asigi utom luki opposite asagi maitei na khunda ramba jaga sing ko khunda khoi lam hai tare ne manipuri lam manung da khunda mine matam da any purup na mai mayum da hanjan ge magi legitimate oi ba land right lai ba lam gi pata pai ba natraga moina khunda ramba jaga da hanjan ge habda purubam ta yet from thok te ba ko karam ta yet from thok te sidi purup na yet padi lai ra na asagi Assam Rifle amadi kano se khoi gi Central Paramilitary Force amadi Manipur Police ko loina na Assam Rifle amadi atopa laiba military gi oiba kano khulai ba agency sing sina thachal laga changan da base sidi tasengna akhoi da lamdam sigi democracy da maithi ba pi bane na lowe ai ba mamdi kaino ai ganda torbung bangla soigi adagi somna kangi dolai thabi gi rom gi soigi se aina sum knowledge lai jabada subject to correction ko relief camp sing se relief camp de lai ba irei cha mayam se pa magi yum sa ba gi compensation paisa pi gi ba lauraba ichinau lai ba ko aduna moina paisa phangjaba sing do phangaga lai ra ba pai ra paisa sing do ai mafam do yengjaru ge ai yum do samuk restructure tongna ba re-establish tongna ba hona jage ha da sida tingbam thokte ai tare ko tingbam so thokte sima lai re ko adu ani su da security parameter ama magoina hojik buffer zone adu da na tawise boina thingu duna moina changba yaroi ra thingu ba terrorist capsule ba mayam duna ngasai hana dagi ingdara ga leiraba akhoi gi toan ba atopa furup ki marakta akhoi gi asamna habda kano gi zo furup adagi ngasai pasana masabu kuki ne haijaba moi gi leader sing na injal laga moi gi praja sing da buffer zone se reinstigate tawbagi lai ju leite na sakar na buffer zone hai ba leite ki sauna bagi ngak pa yana ba kano to bani mayai da lei bani na hai bagi pot sine ba lei se ko da sai adugi angle do lei ka na di sakar gi step se ngasai gi buffer zone ju reinstigate tawba mingonda separation gi chance separatist agenda se punna lemina man lemina han bai muta separatist agenda sida kanona government agency sing na mateng pang ba chamana re ba se ko na adugi zum aduna mu miyam gi oi ba yeng kana politicians sing gi da koina khitang noi ta ba bu kaino kana sai gi ozabi mo lo haibiri ko sai congress ki maru aina outer gi MP se magi jaga na ya baloi oi bene se mana vote kari se moi me amna thadar ga kari ne ba aduna magi oi ba role kharadi kani miyam gi marakta indhana ba hai tare sarkar gi step se si lori na kari lori ge ha moi na hoi opposition na phama bane na si lori na haiba ya da ta so kari lori ge kari do bai delay tori no haiba se miyam gi irang kan na thoi ngai maraktu da praja gi marakta tillaga governor se moi ga punna unamina kanda natra center gi representative sing paramilitary force sing joint meeting ama pangtho kanda kai do we no sum treatment tor se sijina khoi buffer gi wari se hena reinstigate toba ngarang hana khoi ure dana ko ku ki myam release mung chasalakpa khotpa ure dana si myam je nungsina na leibe ya ba angle jing do lei halakta da khulong sa pibra ha pot se sai gi kano wakhalon je adugi wakhalon do MP sing na ju khara hena changsan bam changye ba ko parliament to we receive the yam pai aduga home ministry gi statement ngai ba ta bani so ina kumakini se ami chana yang wang ang ma da ko so kumakani adu ngai ta bani na smai tam jage da mathang sa koi